Paksadempum Uibamar Uibapau Kara update Dogzari BJP 2.0 Langakasida MLA Karadi Central Leader Unaduna Lobby Taubahukre Manipur Paliba BJP Langakasida Yauriba MLA Singi Marakda Mad Manarakdaba Maso Taudang Sinarakdaba Namaram Oraga Haujik BJP Gilairiba MLA Minister Singi Marakda Nuaina Daba Laibadagi MLA Karadi Center Giluzing Basing Unaduna Lobby Taubahukre Hari Hiram Sega Mari Lainala Langtabal Kendra ki Karakiba BJP ki MLA Karam Siamna Paramba Tourism Corporation ki Chairman ki Pham Thadok Sari Ana Manipurgi Se Minister N Birenda Ayiba Serol Pisin Kre Amarumda Haukiba April Taragum Doida BJP ki Asoba Thaudang Lauriba Airo Kendra dagi Karakiba BJP ki MLA Anagi Education Minister T.S. Radhe Samsu Mana Paramba Advisor ki Pham Thadok Sarage Aina Se Minister da Ayiba Serol Pisin ki ba Laikrabane Hauzik MLA Karam Siam Amade Toksom Radhe Siam Animak Delhi da Laituna National Leader Sing Unabagi Kem Taudona Lairi Aina Thazaba Yaba Pauki Likun Amana Haire Magatana BJP ki MLA Kharasu Chairman ki Pham dagi Thadok Payana Laire Aina Khangalakli Amarumda Thawanga Seba Kana Yaning da Laduna Sagolpan Kendra dagi Karakiba BJP ki MLA RK Mona Social Media ki Khudangda Owafum Khara Phongdorakli MLA RK Imona Thakalakiba Post Amada Minister Reshuffling Tauba Amadi Lengak Semba Khudingi Ningam Daba Ulabadi Lengak Amadi Democracy Kaidong Dasu Maipang Namata Utobangam Loy MLA Kudimak Minister Amadi Minister ki Pharmacy Pamnari Bangaktani Adobo Mafamatam Haiba Amalai Kanagumba MLA Amadi Bot Hanba Hekabaga Minister Wepa Fangbai Hawi Adobe MLA Karadi Bot Mari Mangara Karabasu Minister ki Phang Pangdabasu Yaudabanate Mangla Namadi Asas Auba Sibhai Adobo Yamna Wangna Asa Tamlabadi Asa Adu Ninghai ki Basu Yai Minister Oiragana Harauba Oidragana Matak Tongba Singameuta Ongalakpa Wakal Zautobio Lebagi Kanbi Unatagana Ikoi Prime Minister da Haizno Constitution Asi Semdok Halaga MLA Kudimak Amukta Department Tangkai Yentokuna Minister Loiba Yanaba Taurasina Haiba Ubanghanki Loinana Wakal Sautoksi Lepakita Kanji Ana MLA ki post Aduda Palle Maragasida MLA Karam Siambo Tourism Corporation ki Chairman Phampo Halaga Karigumba Thaudang Amata Pide Hana Phamdagi Design Taugre Langtabal Assembly Constituency ki BJP ki MLA Karam Siamda Manipur ki Minister N Birenda Tourism Corporation ki Chairman Oina Hapkibado Karigumba Thaudang Amata Sinarakta Badagi MLA Karam Siamna Penda Badagi Pampai Jararo Anangasi Chief Minister N Birenda Resignation Letter Pisin Gre MLA Karam Siamna Chief Minister da Resignation Letter Pisin Kibagaloinana Hiramasiga Mari Lenana Social Media da MLA Asamak na Wangang Duna Fongtorakba Warol Singi Matungin Nadi Po Amatasu Pidana Aduga MLA Masamak Yauna Kilometer Yang Hegataret Cycle Tauduna Naharol Sing Puning Tawaliba Mana Papus Toba Paisabu Pirakidaba Namit Adudagi Hauna Tourism Corporation ki Chairman Oibaki Mathautadi Aina Khanki Aukiba Sahi Lisingani Kungani Toy Kinapimbo Kungamatoida Tourism Corporation ki Chairman ki Thaudang Lauraga Festival Audoke Maduda Tourism ki Union Minister Zikishan Reddy Sarukyaba Laki Tarumaduda MLA Kesyam ki Phangdabada ki Maningda Phamki Matamadu Tourism ki Commissioner Director da Ingit Piduna Chairman Mahakpo Matakta Kaukalu Aina Khanganki Thawangadu Mahakpo Khongoi Nabakum Thoki Single Space Amada Pidabana Mahakpo Miyamamangda Phongna Yuan Bagum Thoki Matang November Kungani Twitter Board Pang Tok Patharamda Matamatuki Governor Lak Ganesan Chief Guest Se Minister N Birenda President Aduga MLA Masamana Guest of Honor Wena Saruyaki Tharamada Wa Amani Ngang Napa Kautorakadra Aina Khanki Adubo Kautorakite Maduda Governor Mangonda Siam Karigino Wangang Drabadi Aina Hanglaki Mana Kongki Anganing Daba Mali Ngangandre Yamna Fai Karisukai de Aduna Ponsida Magbo Asum Hanam Yamamangda Ikai Papiba Wena Toki Tourism Corporation ki Chairman Oilaga Karigumba Thaudang Amata Pidaba Sinadaba Asigumba Department Amaki Chairman Oina Mahage Izat Jolaga Laiba Habatu Taki Aiki Adugi Sumatakta MLA Sinamagi Maki Kendra da Tourism Gamari Lainaba Tabak Sing Pangtok Sagi Habata Mana Karigumba Mating Amata Pangpagam Kide Aduga Tourism Corporation ki Chairman Araga State ki Amata Kendra Ghe Karyakata Sing na Festival Lakpada Karigumba Khara Tauzaki Habata Tahun Bagam Daba Masik Matang Laitaba Corporation ki Chairman Oibasi
तोकजरगे अदुना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन रिजाइनेशन पेपर पिसन खिबने अदुगा टूरिज्म कॉर्पोरेशन की चेयरमैन की फर्म पाइड्रगस पार्टी की अमदी मणिपुर मियाम का लोइना महाके केंद्र की थबक सिंह मफुंग फाना पांगथोकनी हानस फांगदोखे मखा तारकवा अतोप पाउदा आतिक अहमद मियाद OIC ना योगी आदित्यनाथ की रेजिग्नेशन डिमांड तौखरे पुलिस की कस्टडी लेरिबा अमसुंग मखुदा हैंडकफ थांगलिबा गैंगस्टर अमदगी पॉलिटिशियन ओलखिबा आतिक अहमद अमसुंग महागी मनाव नुपा अशरफो थांगजगी अथेंगबद उत्तर प्रदेश की प्रयागराज द कैमरा की ममांग मक्तदा अमसुंग सिक्योरिटी ऑफिसर सिंह लेरिंगैदा हारकिबा मियाद अदुबु ओपोजिशन पार्टी सिना वहंग हंगरे AIMIM President Asawuddin OIC nangasi miada dogi matang do Uttar Pradesh ta lehriba lengak pariba BJP bo thina chaigre amasong Chief Minister Yogi Adityanath pham thaduk na badiman taukhre loinana tawthok adu Supreme Court na monitor tawban investigation amasa thanaba so appeal taukhre Uttar Pradesh ta BJP na rule by gun government adu chalairi rule of law na chalaide masi lising ani tara ga da BJP government adu semkhiba matung dagi satharaki ana Mr OIC na haiki masin manaw adu Uttar Pradesh ta kaptur hat khiba adu ki noma ki batung da Hyderabad MP aduna mihat sing adu cold blooded mihat ni haike kolai sing adu kap khiba ki maung adu nakhoina ure makoi adu professional sing ne BJP ki Uttar Pradesh government ki saglol adu kari kari no amasong police amasong media ki mamang da cold blooded mihat chathagiba miu sing adu kanano makoi ki background adu kanano amasong police na makoi bo thingkhidriba kari kino masigi damak tawdok asi Supreme Court Monitor investigation soitana mathau tai aina mafam basida Promise Minister OIC na haike Majority community da radicalization laikre miyo singa du kanano Uttar Pradesh government ga bakoi ga mari leina drapati ngarang gi mihata sena khiba singa du kanano aina wang ama pukatli makoi mari leina bra nadagana leina da bra ai khangde karmna makoi radicalize tauki matau karma khulai singa du makoi na fangki an Mr OIC na hangge makoi adu yamna wangna radicalize tawri basingni makoi na nongmai kapla batungda lining ki kholaw sing lawge makoi bu nakhoina desh bhakta singni haina satha ga dawribra makoi bu makoi na lei pareng hukka dawribra haina wang hangla dur mahak thawdok aduda nongai pa phongtok liba singda zaira duna hangke thawdok ase ki afafata puna mak Uttar Pradesh Chief Minister singini aikoina Chief Minister do pham thatok na robadiman tawri Supreme Court na so hiramadu court masagi una case lakhot pigadabani amasung thijana patim ama semgadabani adubo timadu da Uttar Pradesh tagi official sing amata yaholoidabani Supreme Court da yakna haijari ana Mr OIC na haike akaknaba matam thaba mawong amada team aduna investigation sing paangthokadabani report adu Supreme Court da thagatgadabani haraduna thawdok adu da mafam adu da laikiba police person puna magadu thabak lauthokadabani ana sumangna demand tawki ngarang thangjagi numidang da media ki wari sanaba amagi mai sansilakpada Atik Ahmad sahi humpu amsu mahaki manau nupa asrapo journalist ning haiba miyo humna point blank range dan nongmena kaptan hat kibani ataka police persons in a check up amagi damak Prayagraj da medical college amada makoi bo escort dauke media ki miyo sing sabab yat pa Ahmad amasung mahaki manau nupa asrap hat kibaki matang dage journalist ki safety amasung security ki damak center standards operating procedures semna da bawari blokre Prime Minister amasung Home Minister gi paudak pakada Home Ministry na journalist ingi safety amasung security gi damak SOP amasem gani haiba likhun sing haike Atik Ahmad amasung Asraf hat ki bami home Loveless Tiwari Sunny Singh amasung Arun Maursia koba criminal gi record leiba mioi sing ni makoi gi imung marung sing makoi bo inthok tuna thamlaba sing Atik Asraf geng Mutat na ba ako'y masabag iging magimingset tana pagi pandamda ay ko'y na mako'y ba hat papam kibani ana polis da mako'y na fongto kipawarol paladuna ever aduna haike ato pa editorial gi kalam amada UP mihat inquiry tawgadawre India ki khwade ki south state ni arib Uttar Pradesh da criminal dagi politics da sangtuna lawmaker fobo eram laba khwaina sathi ba criminal ni haina ba Ahmad aduga Magi manau nupa Asraf Ahmad hauki batang cenmita masa layeng naba masin manau animak handcuff salaga hostan da police ki akan ba section thorong merak tu putok pada naha ahumna nokmai na kap tuna harki ba thawdok India da kwade ki saupa pau wena print bade electronic media da khana nai na bada mapung oire afong ba camera ki mamang makta da naha amana nokmai kap gi amadi asok panale mai da ta duna laibagi mami photo mayak seng na leire masin manau animak nyat mipun lud partner seng ba case kya da sena bagi maral da
पुलिसना फारग कैसम संगत लेरिबने मसिन मनाव अनिमक मसा लेंगनरब जुडिशियल कस्टडी पुलिसना मखुद पुल्लग पुरकपने पुलिसना कन्ना ngak seliba gangster ani itubo पुलिस की मिटमांग मक्तदा अटिक अहमद नंगई मरु मपल अदुग मनावनोपा असरफ की मसादा नंगई मरु मंगा नोंग सुबगुमना कापसिंदुना सोगन खिबगी मफम ऑटोप्सी तौबदगी खंगबंगमले गैंगस्टर अनि नंगैना कापतुना हारखिबा थौदोक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी सथनबा डिमांड तौरकपा मरकदा यूपी मिनिस्टर थौदोगदु इंक्वायरी तौननबा मियोय अहुमना साबा बॉडी अमा सेमननबा हाइख्रे यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की फिबम अदुग स्टेट असि लुसिंगबसिंगी मानसेट असि करी लो हाइना लेपाक असि अखंग अहिसिना हौजिक कन्न नैनरे यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की फिबम अदुग स्टेट असि लुसिंगबसिंगी मानसेट असि करीनो हाइना लेपाक असि अखंग अहिसिना हौजिक कन्न नैनरे इंडिया की अचौब स्टेट थोकपा साथीब क्राइम नि जेल अंडर ट्रायल ओइना लैरिबा मियोय फौबा ngak senbiba ngamlaktaba manba mawng ama misam miyam ki puning फाउनबद ख्वाइदगी नुंगाइतबनी मराल फन लेरबसु वेन संभक्ना चेराकी जाथंग फाउबा पीडिंगद सिपकी जारक फगनखिबा दुदादी डेमोक्रेसी थासब पेस फामजबा इंडिया खक्तगी नतना मालेमगी लुसिंगबसिंगना फाउबा पेनरमलोय मखा तारकबा अतोप एडिटोरियल की कलम अमदा लमखोपसिनबा हंजिन हंजिन तांबिरबा सुफादबा पारा हौगिबा एप्रिल तारा अमसुंग तारागा माथोय लिसिंगनी कुलुमदोयगी लोनबा हिंगी नोंग्याय मतुंगदा सेकोनगी ट्राइबल कॉलोनी गवर्नमेंट स्टेट लैंड साजिलंब तोंगान तोंगान बर्सर्स अहुम लेंगाना तखाइख्रे नमिदसी की अयुक्तन मंत्री पुखरी की लबलोंगैद रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया साजिलंब युम कुनगा मपनसु सिदोक्तुना तक्थोख्रे ट्राइबल कॉलोनी तक्थोख्रिबा सर्स अहुम अदु ngarang nanta sagalakhiba nate ngasidagina sahi nifuga nifan nifuga mapan rongi mamang kumja lising amaka sampan humbudra ni thoi humbudra mari dagi lerakhiba yauri adubo सरसिंग अदु मफम अदु लैब गवर्नमेंट क्वार्टर टाइप 1 अमसुंग 3 की मरकता साजिलंबने अदु हुकुमजा लिसिंग अमगा चांपन हुमपुट्रा की मतुंगदगी लेरखिबा सर्स अहुम असि मणिपुर लेखा की मैकेदगी कुमजा लिसिंग अनि कुन की मार्च सादगी थबक लौकत पावरखिबनी सर्सिंग द मरि लेनबा लोइसंगदगी सोकोस नोटिस पीबनी नोटिस असि फंगपदगी सर्स अहुम असि की मैकेदगी हाई कोर्ट वकलखिबनी वगद अदु कोर्टनसु ताखि अदुगा सर्सिंग असि स्टेटस कोड थमनबा खंगलखिबनी अदुबो केस की मखा चतरप वेल्द कोन थमख्रिबा फिबम मसी लौथोखिबा भाइगेट तौखिबदगी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD अमसुंग मरि लेनबा लोसन पुलिस का खुसमनरगा तगथोखिबने लागलिबो वफम दि चर्चाबसि लाइनिंग अमगी लाइसंगनि क्वाइदगी सेंगलब मफमनि अदुबो असिकम मफम अम सेंगतबदबो मथौदाबा अलॉटमेंट सिंगबा लौरगा दाग सीधा अमसुंग पताना सिंगबा पाइतना हेक्ता साजिलुरिबा करिगनो हाइबने होय लेगाना मथौ तारे तंगाई फद्रे हरकलगदी सही क्या पता परकलगसु लौसिलगा सिनबबु दिंगामी अदबो फिबम मसिदा लौसिनबदी लौसिनगदौरिबा लम अमसुंग मदुदा लैबा स्ट्रक्चर सिंगी ममल फंगनी अदबो अलॉटमेंट दगी हौरगा मरि लेनबा चेसांग अमता फाइदना सोंगसिलगा साजिलुबने हाउसदी करी थोगे सर्च होंगी बिल्डिंग दा नतना मनुंगदा तमलंबा पोचाई सिंग फावबा सिंगुप दाबा यावरे करी का नै ममलसु फंगद्रे लैरिबा लो एक अमसुंग ओरुल सिंग खंगसिन उसिनतना नंफुदा तौसिलुबगी माइने लेगा की लमदा अमसुंग फॉरेस्ट की एरिया द तौबा यादे खंगना खंगना तौरुरिबा करिगिनो हाइबने हाइसु हाइबनी लेगा की अतै लोइसा लोसिंगदी खराबुगा चनरमगद्रा लमगी मतंग दरे एम्ब मतमदा फद्दबनी खंगना खंगना चोंगसिनदुना नेली हाइबदोगी थौदौ हेक्ता सथदुना लेरम्मी waru nongsu hekta thongnai ado balengaksu haininglaga kaimang phamba hainingdragna kaining phamba ki thong sathaba chumde sido kribas ars ahuma kumja lisinga baga sapan humbudra ni thoi humbudra mari dagi sagalak pasu yagbani na dongma khakta saba auraka losin khibasu nate saba hogolak padadi nakhut leubra haibani saba hogolak padana namit tangba nana pangba amasung narol su thoktaba adubo sahi nipu enjelakla makeup thorakpa asibo sumbra haibane साबा को लगपदा मतम चाना यादे आदुन थिंगबिरम लगदि सिदोक्तुना ताकथोकपदा हराउनबगुम अहिंग नोंग्याय सबुकदा खुलाई पाइबा सिक्युरिटी पर्सन सिंगना लानबन दौना कोइसलगा सथगिबा थौंगदो मथौ तारामखिगद्रा आइबने मसवाइददि हाना सिंगबा कोना सिंगबा अपंगबा आइबदु सुनिंग सिंगलागि आइबने मतुंगा तौनु कोना सिंगलपगुमना हौबदगी सिंगौ मसि नत्रबदि खुद बेदा मसुंग नाकोंगबो पाम्बै अमना नंफुदा मेंशन खिबदगी लेंगा की मरि लेनबा लोइसंगी थाउमिसिना आयाम बदौना लेहोबा ओइगनी आइबसि सोइदना हाइरगने अदुगा प्रोटेक्टेड अमसों रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया सिंदसु हेक्ता संगसिनदना खोपसिलका लाइसनबगी थबक मखाताना तौरानो लौरुंग संगी हाइफा साबो ऑफिसर खराना फावबा मरनाय फॉरेस्ट खौ जोननबगी दमक फॉरेस्ट एरिया दा पता पेसिलंबदगी साखुम असौबगी साक साबा याउखरबनि हाबसि काउदबा चुमलगनी
यादब तौरोइदब थबकसिंग नफोद हेक्ता तौसिनबगी हाइनबी थादुकनबगी मतमदी हेंदोरक्लबनी हाइनिंगे लेंगाकी मरी लेनब लोइसंगी मियोइसिंगसु हाइरगा ताबा थौदारगद तौबदुदी मिनाई कक्तन तौबनी हाइबा काउथोकहनिंगदे ममितसु मखुतसु अनिमक मथिबोंग पालहनिंगे मखतारकबा अतोप पाउदा कोविड नंबरम ओरगा गुजरात के हॉस्पिटल सीखरबा मियोय अमा सही अनेगी मतुंगदा महिमदा हलखरे COVID-19 नंबरम ओइदुना गुजरात की हॉस्पिटल अमदा सीरे आना लाउथोरक्रबा मतुंगदा इबंग मनुंगी मियोयसिंगना अरोइबा मथौ मंगम पांगथोक्तुना थमलमलबा मियोय अमा सही अनेगी मतुंगदा ngarang mayumda halakre haire मियोय दु मध्य प्रदेश की ढा डिस्ट्रिक्ट की सही कुंथ्रागा मंगा सुरबा कमलेश पाटीदार कवि हाइरे मियोय असना सीखरे आना लेरोबा मतुंग सही अनेगी मतुंगदा ngarang अयु पुंग तरुलम तारकबदा महाकी पोकमिनबा मदोमसागी मिंगदा थोंगथिलखिबनी हाइरे कमलेश पाटीदार अनिसुब COVID-19 की वेब लापदा अकन बमोंगदा नाखी महापो हॉस्पिटल पुसिलब मतुंगदा हॉस्पिटल अदुगी डॉक्टर सिंह महापो सीरे हन डिक्लेयर तौरखिबनी हॉस्पिटल दगी असि भागसांग अदु इमुंग मनुंगी मियोसिना खुसिनारकलब मतुंगदा इमुंग मनुंगी मियोसिना मथौ अंगम पांगथोकलखि हाइना कमलेश की मखुरा मुकेश पाटीदारना पामिसंग उनबा अमदा फंगदोरखरे मखुरा दुना मखातन फंगदोरकपदा ngarang mahak yumdhalakre adumoinamak sanglapa matam sahi ani asi kadai de leirubagi habagi mathangda Kamlesh na karigumba awafam amata phangdorpa leitri haire tawduga se kamari lenena kalwan police station gi in charge Ram Singh Rathuna phangdorpada ibung manungda phangdorpagi matungina Kamlesh Paटीदार lisingani kun kamathoida COVID-19 infection tawdun laikanaki ma Gujarat gi Badodara da leiba hospital amada admit tawgibane मफम हॉस्पिटल की डॉक्टर सिंह कमलेश COVID-19 नंबरम ओइदुना सीरे अना डिक्लेयर तौरखिबने मतुंगदे इमुंग मनुंगी मियोइसिना अरोइबा मथौ मंगम पांगथोकलब मतुंगदा मखोइगी खुंगम तमना हलखिबने इमुंग मनुंगी मियोइसिना महक हिंगदुना हलकले हाइबसि ngarang तमक खंखिबने हौजिक कमलेश दगी चपचाब वरोल सिंह रेकॉर्डिंग तौरब मतुंगदा सममदरिबा वाफम असि तसेंगना खंग ngabलगनी हन ऑफिशियल ओइबा पाउ अमना फंगदोरखरे दुबई द बिल्डिंग मै चाकपदा इंडियन मरी यावना मियोइ तरागा तरुक सीखरे दुबई की डेरा डिस्ट्रिक्ट लेबा रेसिडेंशियल बिल्डिंग मई चाउना चाकलपदगी इंडियन मारी यावना यामद्रबदा मियोय तरागा तरुक सीखरे अमसुंग अतै मियोय मपन असोगपन नंगरे अन लोकल मीडिया रिपोर्ट सिंग हाइरे इंडियन कंसुलेट के ऑफिशियल की वरोल पलदना गल्फ न्यूज की रिपोर्ट हाइरिबदी रेसिडेंशियल बिल्डिंग मई चाकपा अदुदा सीखिबा इंडियन सिंग अदु केरलादगी मतै मनाव अमा अमसुंग बिल्डिंग अदुदा थबक तौबा नुफा अनिने रिपोर्ट अदुगी मतुंगिना साथीरबा मायुलांपोक अदुदा सीखिबा इंडियन सिंग अदु मसखंग बंगमले मखोयदुदी राजेश कलंगा कन सही कुंट्रागा निपान महाकी लोइनबी जेसी कंदम बंगाला सही कुंट्रागा नितोय गोदु सालिया कुंदु सही निफुगा मापन अमसुंग इमाम कासिम अब्दुल खादर सही निफुगा हमदोय असिने मयदु थांग नमिकी नमित चिंप मतुंग अहक लेरगा बिल्डिंग अदुगी मरीसुबा फ्लोर द sak phawrakibani madu yamna thuna atai mafamsing da sandoraki दुबई सिटी डिफेंस ऑपरेशंस रूम दा मायुलंगपोक अदुगी मरमदा पाव पीबदगी फा इंजिन कया मफम अदुदा थाजेलके मायुलंगपोक अदु नोंथिलपुंग अनि मिनिट निफुगा निथोय रोम तारकपदा कंट्रोल तौबा ngamki मियामदा असो engam thogan thanabagi damakta building adu sil tausengré preliminary investigation matungina building gi security amasong safety ki mathau tabasing sabchana indabana maram oiduna building aduda मायुलंगपोक अदु थोलखिबने इक्वाडोर की प्रेजेंट क्राइम ग्रुप सिंग खुथोकनबदा मियुइ तरागा निथोय सिरे हौकी बेरा नुबिता इक्वाडोर की प्रेजेंट अमदा क्राइम ग्रुप सिंह मरकदा खुलाई सिनतुना खुथोकना खिबगी थौदोक अमदा यामद्रबदा इडमेट तरागा निथोय सिग्रे अमसुंग अतै अहुम असोकपा नंग्रे एन एटॉर्नी जनरल की ऑफिस ना फंगदोगले नेशनल सर्विस ऑफ इंटीग्रल अटेंशन एडल्ट्स deprived of liberty and adolescent offenders की रिपोर्ट दा इराइनमे की नुंगथेलदा गोया एस प्रोविंस की कैपिटल गोया किलदा लेपा लेटोरेल पेनिटेंशियरी मनुंगदा क्राइम ग्रुप सिंग अदुकी परकदा खुथोकनारखि आना पनके गोया किल असि पाक्सकुगी वायलेंस ख्वाइदगी तोयबा सिटी सिंग मनुंगदा अमने गवर्नमेंट की पतुंगिना खुथोकनाबा अदुदा ड्रग ट्रैफिकिंग के मरी लेनबा क्रिमिनल गैंग सिना लुसिंगबा वाट मरी के इनमेट्स जेराके मगोइना प्रेजेंट अदुबा कंट्रोल तौनरबा होनाबदा अमग मगनरखिबने खुथोकनाबदा सिगिबा मी मसिंग अदु थांगजनमित के उक्ता कंफर्म तौखि अमसों असोकपसिंग अदु गायकिलदा लेबा ईयर होम सिंग तपोके काहेना सागलकपदगी स्कूल अमसुंग यूनिवर्सिटी सिंग सोरी थाखरे वेस्ट बेंगल की तोंगन तोंगन मफम सिंग साबगी चांग काहेना हेंगलकपन मरम ओइरागा स्टेट अदुगी ओइदा लेरिबा स्कूल अमसुंग यूनिवर्सिटी सिंग साइवल अमगी सोदी धादोखरे अन लेगा की मैकेदगी फोंगदोरगले हिरमसिग मरी लेना वेस्ट बेंगल की
Chief Minister Mamata Banerjeena Pongdokibada Hokibada Mitkhani Asda Sabagi Sang Hangalakpadagi Sahi Nauriba Mahirosina Mayum Tahalaba Matung Makok Sikpa Made Haksangtan White Bapopagi Complaints Lakhaba Matong Mailosang Sing Suti Taduk Nanaba Piribasi Laurakibane Private Institution Singsu Haribasi Ngang Nasat Kadabani Hari Mada Makatana Fondokibada Michung Bapung Tarakani Toy the Kinung Pung Mari Pawagi Matamasit Hariba Makika Taki Mapan Tok Tanabahona Gadabane Hariba Matamasida Quadiki Hena Sabo Oi Meteorological Department की फंगबा रिपोर्ट अमगी बतुंगिना हौगिबन मिटखानी अस्त वेस्ट बेंगल दा सेल्सियस डिग्री निफु हेना साबा थेंगनरे आदिबसे अप्रैल 10 का मपन फावबा थोलबा याना लै हाइन मरी लेदबा डिपार्टमेंट सिंगना खंगलखरे एंड सेपेडिसर दा फंगदोरगले अरबिद कंटेंट सिंग असिकी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असेदगी यंगबेरिबा पुनम पदागा जरी चैनल से अदम दा कानारबदी सब्सक्राइब तविद्रिबसना सब्सक्राइब तविरमलोइना लाइक एंड शेयर तवसु काविगनु नमकपो अमखाना थागसरी